mfo on to so bre wa brabo wanda e wa asase so and I do not kind of kre o anopa se me dia die gya brantie yi a ba ne yemfa popon ka kire yen awudwuma me pe nkrofo onkure sika physical kuntabuo ni hu sika bebe enso se we die beti aniti na wo ogina onka wonka no kre da ni na adwura mu na wonu omo for you to get el maami ba yie fasade aba aniti nkrofo ntumi mfo omo ho ntoye enso yensem de yase e na wo de fabric ne man no onim sa wo be ba ne nche efie danti ya wada no odum ni ade no kokko man no because me I won't come to you again so bo share say wo enye be egu aware egu won sa no akre ma yenua yemu ewu eye wo atutu so yankase yenu mu asem so because se me ba ye no akoma hira nti watu onyame asem with blessings but bi oyo dada obetwena so adwuma dia. So God is command you igusu so ayeboyi emo half you be a who not see any move e be masuro ba na e de ti aware na se bobra almost say be wo empema ntasa mukosua afiri he omusua afiri wo ho it many pentimi form ho ye we a waka de ye be biara wo hunu wo ho worldliness and half in life your business no way you know the ato business no obi de anu mu odade obi ya unyankopon we na twetwe na ne onipa guo no eno an wotwa to pay it is so easy things it is so obi bra ono ankasa bagya tum say yemkre o ye driver oh me ba maduru awie meanwhile you are forward in life to aduane adi nanso me nduru ho na me wese se obi hwere abrant eso so ma yie enye yie eno na ye ba yie enye ba yie ehro no amekenkan de with blessings anopa yi Ewurade nya ya honto ye nso mponi bra wa bra bo ne bayie nanso abra ye man ga na mu ha de aboboa no ha de bo ye nso saasi ya hai sei one na tia sese wo na mo be bia wakatu ya sem no na ani nko na afi wa sha se ye dede mfina ne obeye adwuma adwuma mu pani nyai obeboa ma adwuma di ma adwuma yifuo yi a ma adwuma mu pani eno ne Ghana no where cool many pentimi form honto so na ya kontom poni ne da da ni dodo tuwajum no ma hunu ye moboy of God's character so we obi ani petimi de won eche so yi nyame ne ba man that trofo a wunya na wo sisei wa no ye mienu ani ye nyina ya hwudin wo se yate nti wo se bebere no a ka Kristo Yesu ye ya abie kwan e de ama ma no damu a me kan gbegbe asi me ansa na me de bensu so me de die metumi aye no e wo se me manu se we die metumi bre no ade na aye sa so ewade ma ne aduonu nwotwe enyimu eno me de o ma ne mpare apne I do have my flaws. I am human, born of a woman. I have my flaws. I do have my flaws. I have my imperfections, insecurities. I have my imperfections, dimension of He is perfect. Correction and good. Good musem enso ebejao ene anopai e ojumade kese no enso so Joshua kwabena ajenim Raymond Ashitete Bernard Maulibuto anopai obetene nka som no basemen kan cho se ope DSTV decoder anato wo ofre na obetwa bi area guso area ma okeke ope multi TV decoder enso ato Canal Plus ene ope bi ato na se Star Time ene ope bi ato anini na Festus Enterprise asoye ena mekamfo ama ene anopai ope TV guide ato Fred guide ena ope bi ato akọ Festus asoye na akọ enini na Festus as air conditioner bracket ena ope bi ato akọ Festus asoye onsa ebetumi enso akabi ebia ope air conditioner nankasa enso bi ato de ko adwuma ope se osiesie no Festus fabra na onsiesie no kama enso emfa ema obi nemum aka installation na enso Festus ma obi na fe bia enso enkoye enko kama Festus enso ebutu na ne no endi enkomo 0201
25 akyerɛ Grand Success Remedial Kaye Emfa Emano Yebi wana aso ya okwa omo tete dia ko na so ye na kwaje ntete na fe bia ni atro enso apas kwe na onkwaje ntete kwe sanso na wani mredi days nkwa ana se ye na no so dia akra no ba be check na namo e dia akọ eye classes aso ya dan ni obehu omo na fe se ope kwa na costi e de amount when Grand Success any 169 aye Grand Success na opomuden no kotum nkyene na bia enso nkoyi emfama opomuden no eso ate opomuden no enkoyi opomuden no sia de ohwa eniema enkoyi emfama omoma adropa nom na femu tu nyara wa da oni echi mo nsuo no ahyase egugu enenti menstrual pains ni tu ase enso edi so ye bema na ye ma obema no embo adwuma na se abawa na so ye na mekamfo edi abawa na so ye na ye hwe endombo a wani no ekekaw wo hwe ade na ye omienu a nini na abawa na sebra na ye ma aduru na femfin tu ase enso emfema bia ode no eye hunhum yade enso ye hwe na ye tu ase na so ye na onhwe ka kire se stomach ulcer no atachire na ode tu ase mchufu pra so rodani eremu ewo obane ni patemfo de ye nso ye be de ni so people eho say why na etuna woni no enso enche 0550062 awo ye be siesie tire ho ye be yeti ho adwuma de a na say eye remen aso ye na mekamfo enso edi amao na oyo ba anase bema so dreadlocks na opese ye star friend pem cat na oda ene ni patem roman akwesiesie tire ho 0268 10 kamfo edi amao go pon ya drum ama obe free honom inter allies eshe bako ama f oguso a ogina ho united ekura 38 omotosu miensa 8 points a otosu enum FC Nania na chesa dene emuye Kotoku Royals otosu dumino omokura 18 points Kings Palace omotosu dumiensa ekura 16 points Akachi All Stars otosu edonso omokura Wendeni Eremu na fe yendi nkoma fro enfama de enkopiemu honorable sports minister enso asoye apa fe no eye Kofi Adams nso de nkoma akra edi ejana odani Eremu na se apa nkomo nina odi ebi eja enso enese odani Eremu nche na se mpinford betudwa anase omunkomo yi enso edi fe no bia akokama na se nkofo enhyeda ntia se eye MPP time no na se anatwa 20 series o se that amount no by the end of February. Immediately after that the 25, and in that budget promise that every stake, even if you spend 20 CD, the company pays of that stake, the tax on the stake be put in the sports fund purposely for sport. Right. Not the winnings. Whether you win or not, every stake that you make, there's a tax. We am command say honorable sports minister Kofi Adams edija no amfana no influence wa o say sia down eremo a na say national teams you know politics a room and my supporters edidi achirikwa no only be working serious that we make it so partisan. It doesn't help and it will not help. Let's allow our sports to be the sports that we have always known it to be. We have to can we forgive? How can we do it? The solution. We zone 2 nimu division blacks na game na ekoso no to copy ana etimi course of first half nimo edi mama ejojoye second half ye no ona mo sanso edi gina mu bio ababe kasa o se game edi game na eba na before the game na enso ase afi omonso omote ne important or the board officials are omo be gina mu Commissioner came you security for anything the difference they didn't okay the team and the referees in football in Ghana. So I'm just a lot to behold at Peswa. You on a Sunday fashion and go home. Sana Odino na Otoa so ye bisanse chairman also the Sobona elbow officials no na officials na nkasa krana wo the Sobona elbow mo no obedana betis because ball boom no na wa ase enti anye penalty enfen supporters ni bufu ya ekofa anya hwe enso anfa mwa enso de afimu pa kwesi. It's an entertaining everybody including myself. His legs or your leg to stamp on the other person far away. Decider from the top to down. We're also watching the match. We can't let them continue on to have, we do it for opportunity. And some people come and tell us or whatever when they don't understand what happened in the field. I was there. Sansem ni mwa ene jina na no pay na so down ni everyone kwa no and so ede eba yam so munya botana nka game and enter the state. In fact, game no restart for the when the game and the banter started.
Ukopemu ewo Medema Sport Asha see air Trinity ewo Ghana football ni mo or see treating as life and death matter na de atumo na or can say Ghana ana M1 afi police for or some bomb tama ya be pon match no. Football is they want to win by all means, even if their team are good, because most of the venues, if you went to the venues, you want guiding people. So I think away team or they will protect the referee. Some lawyer no a lawyer self do copium or court nini na and so on no and as we're paying kuma man you tell them 4 accused persons but nearby no 6 accused for their 20 persons no any na no more police more say ko say any person in the corner there any lawyer no ma police inspector no bail na a chese no ni kunu even though in some charge na dia tom so no enye no kwa abatement kan wo chese mo bo ma yekumo bi no so e man bi Ukopemu ewo chem yeyom akwa emfen free game ni mo enti appearance players ni bi enso aye ni chem Ronaldo sabe oko aye Saudi Arabia yi anya se akwakoya abrantie bi a ebia ode muja munu bi ni hwanhwan ye no edin no hope na sasante kotoko chairman but I will help Soria and Ghana football their workers we pay them it's a business doctor it's accountant so why I cannot pay I don't know don't worry see I mean I ma won tumi no na me maka de aye ni ye so the patapa ayesem to ko chairman obebo ha so folk remo e wo Chelsea Andrew Abasa ya aduma you for first leg find out every ne 1-0 Ekowie se Bayern every ni 2-1 Dortmund and Sporting Lisbon and Manchester City and so ebeshia now Danny remo a game abetodwa Benfica and Monaco e bo ani no and as a reporter to John say Andrew omokoye press conference na and so anhwere o se wate sa man for so oba be konemu on the oka kire Ruben Amorim say eyade aman bo boku no ono Casemiro onyaya anka be 2-3 years koro be body aka ho and konum na omokoye na tia ye fe Kevin De Bruyne e wo Manchester anopay Real Madrid enso de omho agimu omse na no ada ombe kan omo sanso asisudua 45 million euros omde ka Gonzalo Garcia ho akwakoma resign omokoye na say 80 million kan Edma Dortmund boku na yakonya kupon ya aduma nimbre Eba drive no so na Joshua Kobina agenim Raymond Ashitetia yedi dwumadi ni so ede abro yekọ na fo bobo fo yamanfo abeto aso ede amawo
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Hey, Yankonam, Menquamenam, Makushia Meduya, hey, Abomidam. Hey, Yankonam, bro, I want no son and nam, or say hello, me baby, and you want coming coming now. Ayana WCCS, a friendly, I do what JP, I check my share. You want to make a see when I'm in money down, when I'm in shiny down, say, I over mommy. If I won't pay, you go did it, then go tear you, daddy lumba. If I won't pay, then go sakakra, then go tear you, I hear back you see you. If I won't pay, then go did it, then go tear you, daddy lumba. If I will see Krona, then go tear you, but if I won't pay, I hear back you see you. Osu me I know who say my shedder. Boots near Gucci, Natty Shada near Prada. Rasta must to cut a coye. Yontias Yanko ship one I go ye. Obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Forget a kika no credit. Me better what I'm for any. Odobitia kuma ne friendly. Yes, you want mama dani ni friendly. Forget a kika no credit. Me better what I'm for any. If I won't be a Yankee street, Yankee you, I'm at the day you. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Yeah, fast and confirm the sports team. Kofi Ejiri, Grand Mauli. Yeah, don't massive break at first. So the amount Simano, Diana son, and about Pano son. I'm coming now. Ayana WCCS matching. I don't need you made anything. Or Fremi or Boba. Ufuri Amanfo. Shani da say wa over mommy. Me fa umpie. Yen go didi. Yen go tie nyum. Daddy lumba. I'll sit down. Me fa umpie. Yen ko sakakra. Yen ko tie nyum. Ahine ba kisi nyum. Me fa umpie. Yen go didi. Yen ko tie nyum. Daddy lumba nyum. Me fa usi krona yen ko tie nyum. Ahine ba kisi nyum. Osu me I know who say my shedder. Boots near Gucci, Natty Shada near Prada. Manante Saboga one China meda. Adia Besama Makoda kwa and you never waiting be this. Rasta must to carry. One mamati de bintino Rasta want to marry. Yeah, that's fast if you had money amount. Frame or Boba. Frequency modulation 93.3 megahertz. So, Achima Boabo. Mammy Equia Fracoma Batampa Studio. Yes, you put you out pay. Call Living Bread School, Quine so Horomoa. Mammy be any Nikunu on my BA store. Come. Na ahenkan ha no eda ha no pa wie nwumere in fact. Omukra no munya ne yen. Anope mama good morning. Mefa umpie yenko sakakra yenko tie nyum ahine ba kisi nyum mefa umpie yenko didi. And this one also says, "Oh, tie ewo all righty ewo your friend." I don't pay my mom's watching you. Emfa amount do mudin komono emfa amount. Hey, I want me down. A friend, I say, I over mommy. Baby monitor was the anchor nam. Yes, I mean Agbe Junior TV. Hey, mood you more. Happy also an hour. So this one also says share watch my prosper dine live long and prosper and of course to be because you be shiano what that chinti is believe in it and I mean saying this should be a move for your destiny
manifest with that any wo nhwes e wo ye na say bra wo ye dwumaden afei gidi say di memia ani so ade san ye ya aka nyina ba beta e chiri abo radio ne de ba ni say enkra wuti kura ye isi ba am be ya kapre nso adufudie pa wo mo pani pom e konkofu yi any proper work no omo te ho anu omo ahayia no on sin end of the vision or the radio senka wu bianki bunya nyina no eno ane awo mo so mama yete kunu sempo eno ane de run aha na metena ye yetete me nim no ono mo apie free mu a obisasi ni bu aka say or the radio sia politics I because ono ni anisuade hu nankakra but I any fault for the vision sa na brabote ye be kun atie no me make anse no wonsu be di adanse ni bi. It is not easy, but with God ebe so easy e di amount e mo obi mebu abamu o ha no na baby radio e ye titi so obi nso bebie bibi foforo e sa na emu be den de but catch se ntintie di with that na e kan ni nwian mo ho se ayi ho abranti bi kura di amount na then the papa umpu ye betie Ghana adisi atamfo wani akika no kwani maybe you amachi de teach me before I'm crazy before love kept beginning middle tears love kept beginning or middle and end so if you got you use your swollen face they pay me my heart they ache me on say nothing they love say nothing they love but I'm crazy I really wanna see how I don't pay uti me mo achi me gidi se bibia boko de e I say I love you no it's in na yes come ye u bon krata mo boso ye de beto aso Shine, tinchire shine. E mo bi hunu abrabo mu. Debi. Share. Chema want to me we. Be free Ghana. Na oko UK. Oja do free Ghana ha say no oko UK. Uti e wo ho kuma tu yam. Me see ya the party. Your head, for use your head, for you go head. What to do? I don't move on from you. Me aye, I'm obi aye yi bia be kwa kutina twan. Ya de beje kwa kwa boss. Mboko na so e. Ya me ado me smo here pa. Mebo am wetie. Yeah, boss my nigga. The patapa. Aye 70 to be ya dwe pa. Ah, on neka sa. Cheba wuntimi ya. Tapa aye 17 chine twan. Be free Ghana. Be free Ghana ha say no. Uti e kwa kuma tu yam. Me see ya de as MPB tina me fi so no yo ah chema debi nyono we e chema wuntumi one day patapa aye sem e patapa aye sem ne chinchine twan fam aye sem kukuti she ni kukuti ye yetimi ko to na ntwe ni abeche enso ne de ECG for ka ene ya sheshe ya o say abrabo de sa one take risk how go anymore one take risk I also take risk o di po ani na de abre ya economy wo mo akaka hu na de em say na fear de now you have taken risk your money na chimama kwa ba bie mani di kwan personal council anemonsifo guso a kasa yi doc this asset na pay Ghana fianfo no na asema waka ni nane se resensa ehun obeso hu nsem ko dispatch na etomaklo ya kase bi mu se ya kratai ya ko so o ya MPP ni omo table so ni admambo mu a di aso omo so maji yiri mo pino MPP na doctor digital hu nsem na ebebe baso na titile enye bia digitalize aso omu nya na se na hu aba be ebe ya di untimi kase kane yes one so diam de to aso the new curriculum right top corner onomo
wo hon ma na we di to abetwa hye so asem di to hunu omodo nti temo no no wo bokrata authority viary CEO acting CEO foforo aba say ya the new crusading guide the bokrata no edon nsema. The Daily Searchlight ko wakrata no enamede etwa so yesi Adamus bi ya de bi ho no mom pegala mu anapei wo temane ne mpapei the bokrata Minister for Health obekan ye ka che ne so kan ya odika se o se nurse fu emu ade o se nkate boni abesai umunyina nti se sa ya adwuma yi eno de obabi a ya adwuma ekura nkate boni fu wo mu so ho ya adwuma nti me ntia se so wasan babo nti so wa nka ne saa no eno na me ntia se because o kan ne saa obu a uhunu se eye ne calling and kasa counter ne dawo ne calling and kasa dodo no a ne jaduma no omo ba so na obuso ye de etofa ho e ba beka megie di se enye ye nko a se de omtuti ye no saa na omtuti afoforo megie di se saa ne tie ne beka se wa ankasa o kan saa na ye isi amonso mu ena no mabo papa din de ne ko no kra de ba ho nyefe ene no dentist Ohwesin oda government hospital oba penny ohono mu a ese no de aye bi ready na ayifo ya manwofo omo hwehwe nu mu ahodo no na guy bi so na we de omo na na tete no so yes ono so ye ayipa ono so ono bramu wo ayi papa manwofo no ahofefo ne nyesa manwofo no enti me ne honorable no so kan ya me nti ene onipa nso de oye ye ho saa bibi na anu se ye hu se matwe maame ayi so de agu baka na no atum din na de so obi ni ku tro press statement ba we na ne de awa una uku atro na ya we say onipa ni bo no wa de di akwada o say se ne ani ada ho adinya me amanya na panyina hu se on do yo so abofri mu so ani mu na sane de na ni suban wo be dan de juba na ese o fit na do beko wa ho fe do beko nya hwe nsuban do be ba nya hwe enti mema omo nya omo ho appointees no ade no kre te se waf busa na nurse ya di betua wa mo be hwe mo ho yare o se mbesa mo ho yare ward ho no mo ba ko aka boys so ye nyina ye nka mbo nurse ho ne papa mu no wura ward bi ba ho government hospital no de because of say private intino dom yi nyina o omo tutu o mani o mu hu o nipa no after the ma o on unya bi ba na asafu se nurse ni na ya de ma wura adwuma mu ha na wo te research ene mi ami bimra machi na o se so yes ento ba ye den esi fie de ane ka de da bi esi adwuma mu de o ye den wa form de ba ti utimi keka wadwe sa o ye bia ene wa hu ni power ha no beka because I feel na wo ba beka anu so ye hu ni sa bia wo hu be nya ye obi din na we tu na se fo no na ye nso ye yare a ye kosen ho yare na ye nso ye tu ye ho so ase ti sa wo aka wo e wo mu so ase ukojeja hu gu nurse ni so a ono ni nim de be boa ba te wo ankyem a wo be wu am yesie wu sane de usuo na opemfo ni so e mo che se ya mo nso mo ncha ya na bu omabufu e da de yinsu ya de che ye ma yensam nye mere so hu tinga nurse ni odi wa from I know say na adwuma so obeye but nko odi wa from mention nurse ni chiawo girls can laugh like say ene wo ho no besen ko ba se bi ma no but me che sre no happy birthday going out to Evans Samuel Boafo ota from Brass Sammy you say we dey who preach you heaven oh okay happy birthday so come ba me so anopai provision store to Living Bread International by Branelson to Living Bread International School our area o ma bi emu store no did the birthday me store na when they did the birthday I think you see for me birthday ba me nim na me I'm friend sister Equia birthday mama ni ku ni de say yes your friend or sister yes
nso mo sorry ntemu bie shop no. Oh, okay. Maame ne be say mo maame ne dey cast. Okay, the birthday maame shop. Yem fancy. Na yi afia dia we wale na gu na go no di. Yeah, that ubie mic no ni asem kan abonyom. They say uni asem. Come there dem am this say. Okay. Ubedidi, don't worry. Ubedidi. When in eh ready na never na dey yankasa no ano. I don't know. Baby am da no a. Na sa na tie. Ene ya tie chema wuntumi ne yanto aso. Accountant be free obey. Adam ya ne baba. Dia ayi sam ni sika. Nchine twan. Ode age eye anase electric pacho ko horoma hodo rubber buaka bi iron bakes no me anase Absa bank ne ye wonsa bitumi aka ne awohwehwe e wo Frimpon e wo Liberty pacho ya na waba na woni abeka 7524647393 ofre number we ya bejo so yes mo herbal center or the Kumi herbal tea ne dia ba abonten me pacho Kumi herbal tea ne bi boost 20 anyarewa nyare dom tumi die fo ne ma e mo mo manu fu ba ne Kennedy achim dan ha face so adu den so kwaku amu a wani 402 02487164 friend number we ya akwa ahoma ne so the Choko Chamber of Petroleum Consumer Juma na ye ne kwa kwatwetwe nkomo ene se akofom sen die na empopa na wadaroma e free hin na akọ hin na die ne kofa bae yo na front no and Nema Asono, which is a production. American middle Casa the last time, no, and $476 per barrel. Oba petrol price, no, so any diesel, no, Nina swatted by about 5 and 6% respect. The Abba Amaminu, no, ye who say prices no, Abba from Kakra. Now, let's think about from the way. Unfortunately, by about 2.2 beer. You hear an 100 million $100 million. You see the new cheddar mini. Na a large true. Nina swat. That's all back to a deal or be man so. Nakan and not on 100. Not to see the about 80. Oba Besanko so on 100. The Yanasa. Elected. Even though you take into consideration big haulage, if you arrive at the overall price, Sana what's on. Multiplicity pump hona a cent margin there. It's not so because from 1st January the next win will say be a price no who knows drop a cry and no near her baby as Susan brother head of research now on my day at home I'm on the body abeto mountain so any see any between command or pay ya watch yen fem guma ediamaye but so assume ni dimina and it less ton said ye abasembia mani je ho pa ena enkrofo ni green paper no nsa wa fa hye otrim se adwuma wo ho governance kwa homa no so ne owura edu earnest of education na bibiri na no na ye kan ka kire no ye convener ye ne konkɔ twetwe na service personnel bi akabo ye nya ne tie se back no na metemo tifo se eye 2024 ye asa so what's the gan I feel your mama and you know the co. It is our mass and I want to be registration in Muskaka, Muskakama, you will be into among them. Because I'm so sorry, this is a velocity for March and Sanka, you must sank at the month of March and be a few. It's a special. I'm your coin, but the opera will post you to take them. Again, there was a service in Ghana company for 1 year. Now you want one, the city and check. There was many Fabanians and Ghana for you million years. It used to wait to doors. Be a tank can. If you so what have I say you can. I'm a bunch of you can. No, when I sent this company for a year, catch us woman sack on here. Aha, Mumudi Batu just say. Sa sika ya mpanimfo so wona tua mbeka ho asem no enye no kore nti ampa sen komo ni friend say NSE fonse is it a case say enye no ne car say ejadu no ne yankomo fufuro sa ka ana say ba sa no
when you call TV station, you say there's one years with one for interview. Yes, this message produce and claim today. And come here now, let's enter the Papa, you be so kind. You be so who you say one day. Person mu ye. Sana money and see the anybody. National service personnel. Omu nyinara na service for. Total roofing solution. Size no is heating so yen ho. Reach cap chance for brofo. Oko size. Inches ni nyina won. Mu amoye binding them man. Yakofa metal doors. Eye papa. Mu bedwo form. E the amount. E de ne papa pa. Woni ne die ne hwe wodwakes. Ne block factory ni nso. Ni nyina wo ba sizes no. Otonyo mani wie. Factory defect warranty. Hudi into the insesi ne bo e ka se odi mfinhia aduonu e na de asisuo se enchensee na obeto ye no chima tobi aba ho abeka kire nti se de chema wuntumi kan ye no odi akukuduro chinchina etwan now so de ye business no mo bi mehunahuna ho se eye total solution 9311 na de na mu a onsa beka no perfect herbal hospital say you soon nyarda wo mu jaboro so wani ana prostate say ya wo mu no so no mo san pa wo bekoda be unufu na etwe ho no de ama wo endwudwe ya me pa cho was na me kan fo de ama ebusu bia wo mu gina mu a wo bo ya no mo wo hye ho no ano 05489 kama oyo so fo nkan fo ye dan ye ho abaye ba ye de ODI me ye ba ye to aso Best man capsules and yasam pajamuno enmiengunino enutaino ehabamano yasai de biaka ho amemwa de ne papa onumani chirebeyin na bema na krono best man capsules me secret ni say best man capsules and a man no ma say yensimi fomu bema bia ma ne sankabi so sisi na ya the new best man capsules Baba Center amwo suhum Hamza Street and akofa best man capsules ayasa shemu kinafu fure kuradiaba say the confidence crowd peja na manwe obia to bi nkomani kunu ewo fie be ma na niji a wato nyom no na oba no so fili Pedro Bito Akimoda LB Amwafo Oxiniba Kennedy Drugstore always Trumesi Drugstore Kufisco EK Asima Otazungu Junction Masari Drugstore Nkwatanum Kuforidia Beno Pharmacy and Delight Pharmacy Kede Martin Kumi Accra Repash Nana Buache and his workever. Oh, Padua, 020-8288-099. Ememe, when you say, Yenny, Nanebo, Kingenga. Adansifoɔ a ɛdwen baabi a obenya adansi ho nneɛma a ne bo wɔ fam sɛ yɛ blocks cement iron rods roofing sheet Elfin Cancer roofing systems abama ho ɔmo tontɔn durable colored roofing sheet alozinc rubber ana plastic roofing sheet galvanized roofing sheet smooth aluminium roofing sheet rough aluminium roofing sheet color bia na size bia opɛ bia no obenya bia ma ho na sɛ ba no roofing accessories nso a sɛ yɛ ridge caps valley gutters rain gutters side stream and silicone Elfin Cancer roofing systems ɛwɔ long span roofing sheet say IBR, self-lock, or size ahodo nyina, and a face standing seam. So we long span roofing sheet order. Achan 4 days. Now the good dinosaur acting in free home. Estimate to be a amount so a free. Omo carpenter for a what experience. You didn't hear good dinosaur pa. Chese Achimasa enclave hadie, a dinosaur body, a dimba cope, and obiaka. Elfin Cancer roofing systems. Omo hollow block and a quarry blocks are add ding and also size ahodo nyina. Cement brand be a pebia. Utuatong and now todia juma. Sabano iron rod and swa or size ahodo nyina. Afe plastic TNG size bia any color bia corner molding H clip and a U clip. Watch him down baby okobia or the koja okwa. Na so betra him down. Ubetwa bibi kakra bi. Elfin Cancer roofing systems a supply ania quarry stones quarry dust. Sauton your man so 10,000 Ghana cedis. Or more chadia shronko. Your special packages and man sorry schools any contractors building materials ohiano so sikan in swan. Ubetmetuan and kakanka send your to susuno. Nasa swan no abejin your mano. Elfin Cancer aye jumai over 30 years and into a wubi anim. Ome pania abo any cement no. Omonko Elfin Cancer roofing systems brancher a war in Tiamwa Hotel Junction. Abo kwan so omuswa a pese Elfin Cancer roofing systems abo mo dan so mom and
anase uhia nkyɛnse de bodan so ɛne adanse ho nneɛma nyinaa no ɛmfa ɔmane kyerɛm akyɛm dan adwa kɛseɛ no n'akyi hɔ nom a ɔne Kia station no ɛna ɛbɔ nhwɛ no mu ana frɛ 0245 979311 and 0201 515367. Effing Cancer Roofing Systems, still anointing. Driver, na fa me ko obade ensa wo herbal clinic. Na me fa mani coach amasa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mafie bi. Na onya na yaresa. Wo pani besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo sa yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroids, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempu. Ujale na wuti wo sa, wuti wo ngria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia helpia wudi kopie mo obade ensa wo mu heba clinic a wo mbeti ne te say ye yefunu yade ana wo na se na atata say wo mu heba clinic ti say te say ye hana say wo koyin folder wo ko hu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free odan ada Amanfo, where dia me chiamu o. Eye ne genchia nko a. Yes, adepa ane ton ho. Sesi ide ODI Electronics e wa chim dan kwantanim ye ne MTTD e bon hwani mu no. Oyiwa ye dia bagum se dewa. Se wo paint atode a penti wo dan. Usuku dan. Wa sorry. Bibi bia di penti ye no. Enwon twetwede. Bra ODI Electronics ye di penti so ba be wo no. Na fa a paintafo adamfo, e dansifo adamfo. Ye ne dia ba no. E bo adida penti so ha no. Kunya no baabia na oba ODI Electronics uto TV no na uto fridge na uto fan na uto air condition eba home appliances wo dan ne patam dia yete so brand a wonim no ane yeton afedie it is becoming your one stop shop a wo ba ha ubenya paint ne ho kwani ba nyina ato asenso anya home appliances ane ehu akade ODI Electronics achimdan ane yebutuo se wo pe enkabo mu nchemu bia frɛ 053 9500 514 053-9500-514. So we your painter now we be top painty. Ewo ODI Electronics. We painter no. Ye chewa die. Once we see dying, we be top painty. Ewo ODI Electronics no. Also ye chewa die. Umpe way na upe day. ODI Electronics. It is your one-stop shop. Beto home appliances in your menina. Nenya BCK painter. IGD one can be so tall. Say see a crady and she shall about ODI and say so person to home appliances. No nisi kabuma unim ubetima betwana kakra uchawie ya no afa de kwade de ko say ye TV washing machine air condition fridge freezer udi etua ne kakra to ho uchawie ya wamma wade so pabam na de sen ODI Electronics mi hu wache papa adibone adome na aka ho asem ya na ebia kumi herbal tea de eboa ema enkwamo ni paduam gyan naso yie na senya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni paduam eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom enwure nso saa bre wode de wi a wo koda enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse oha hodo bi ewo ni paduam no kumi herbal tea ebe afi ho ama hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edu de edre wontimi enum bi obenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton no ahodo kumi herbal tea yesumo herbal center ensano adwuma Dr. Paul Kumi Minta daso ya no obetimi afre no ewo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656 Kumi herbal tea ana eye immune system support FDA age adwadie nkratoi atum yes. We dia mesramu ansa ne behye meeting na se no momwa meni yem bobre ma baso ye pa na nipa ya de a wosaye yi ye wie program yi no we no behye me no bisa na mo print mu ye ne wen na mo atade mo print e wen na mo book mo print chese na nyina ye nim se bra yi ma na de printing e share ne nsa nti mo ma nyina ye mo na baso Where do you mean, Kwame Sempa?
Ewie de ma me tuma me de me kwaye wo Kings Ventures e wa Chimasene na wo mo ye posters, banners, large format printing, t-shirt printing ye de ni bi a mo di ho dance no. Funeral posters, funeral brochures, ye se book na ho abakosem na wom, envelopes, complimentary cards, lamination, or check school placement and results na. After your design that and so fabra, so person printing a banner and a sticker and a type of beer pebiano or bayamon. Any idea be for printing hono. Kings Ventures. On Guanima said da. Achimasene, woman market no de dinshwe no mu pe. Fra 0245 870-205 and 0209-439-933. Kings Ventures enunti program bia bekoso a ehwa ne the right place a ewo se moko na mko print mo nuama eye mu books ne dia kanina na nikasam ne se oteben adwuma ne nti ebri bia ohia ne service no obeba be je de ope ama o de hia ne se obeti na homam na wokọ ho a warankasa obe check you go feel am. You don't respect my Ago akemo danfo sementumi yarewa ihu anamon a anka me wi efise na doctor ediclare me kura me na mawia kura na ntama katakata me hu tumi popo chechechechecheche esane se na doctor ediclare me nti na krom hafo nim se me wie kura ena metu anamon di me ni kire Perfect Herbal Hospital asoye na ebusua asem den se menya anyefo nura di bio Perfect Herbal Hospital okete opa ama yehu okete opompo Perfect Herbal Hospital wode niema biesa ena ye adwuma wo ngasoe ho ne edikan eye akade ene abefu mfiri a yede ye nhwehwem ewa apomuden ho ena ye wonimdie enti Dr. Perfect a wabeng ewa yaresem wonimdie kwan so osan ye nyame difo a wache na adom tumi a ode sayarewa se ye sunsum ne honam ani yarewa de Dr. Perfect a Other Perfect Herbal Hospital anu se yesu tumi nti obete onete yarewa ye ne ho chronic se ye stroke, typhoid, anase sasabro, koko, diabetes, ulcer, hepatitis, prostate, usisi, ujonku, womposo, gonorrhea, fibroid, oberma wabadabirijo, fawenichre Perfect Herbal Hospital. Neho, ne wayare sefie. Ubehu Perfect Herbal Hospital, asye wo akimoda asene a ebeng Siau Junction. Yebenge musiene pe, ye juma joda kope memeneda. Anopa nonson kosi ya numere dunum. Inchirichiri mubi afre, 0509-848900. Perfect Herbal Hospital. Aje se, wamba. One day, no matter you are. One day, Sunny, I will see you. Give me a branch here. So far, I will see you. One day. See yourself, Umpa. Opposing ye. Also, Jenny. One day. I'm on Penny. Mr. Person because I was there. Say doctor be free, Ghana. Now call you car or your doctor. Say accountant be free, Ghana. No call you car on your accountant. Now say billionaire be free, Ghana has say no call you car on your billionaire. So why I cannot pay? I don't know 1 year fana. That's almost 5. Nyajidi uti ewo sikana don't worry ya ne baba dia abemma ye betimi aye ama obi aye yi bia beko akoma to yam me se ye de patapa ayesem sisi ani ayesem ni sika uti chinchina twan ya de beje kokakwa boso Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache ede ache ne yedi ho chia media ma wo enebra wadwenkyere obetumi di aba o mahu ya hyenso de na efe pama wo se normal SMS nso na wode fa so abaya na de udin di aka ho original wode na wode buy na kiri ena me ka kire wo se fa udin ka ho message di o send ya makama eno no ye frɛ no oju ehudi ntina kakra di ehudi oju hudi ya no akire wa kiri yaba si ye no eno ana yegusu ye ndene pe enti kan 1000 ni ma na ne aka ne ye da oda ya ebini mu di sa suban ni bi ba 1990 mu a ene si ye twensen kakra se sesei no empanimfo de akwadwen yim se da bi o kwa akodi oni papafo ni bi ne namu na this time ne de so ani adwapade mfa ma mo ho akire ofo de omba e be pam wo mo se akokɔ no yeni mo mu nyina yeni crew wave ni ceiling fan e de aba
BCK MS1 na epitio DNA se on ani se wudi nsuo be papa keke asa team ha ensei pentesi omo ba be ebi wo ho ko na ma wonsa edi enimhwe 0514 ne wo ebedi nkoma ma wonsa Bankus Remedial College egusu ekoso den SHS ya ye be ma scientific crime e na chim dan enti ekwaje ba ye forms emfa o bo hwene na ene de he ufri Frankus ho bra friend 0504 583326 0504583326 Frankus obe ni ahwehwe bi wodan krom afei Maxima Junction Kumase Tech Goil Filling Station ekire ho Inshira FM dan no ye nyina ye wom obe friend hepatitis diabetes brudo no form boko ama ne ho ato no free uko enti 300 salachi so meal ya ba no mo nipa ho abotentu of be ma wabo adabirijo waye mere wo mpam usisi emu ahodwo mepa chew kokuramato ntohwem ana wo de ne yede ade nam nyarewa bi ne wakya bi mu kakraka te se ka no always Martin Kokofudua unsabe kedi 66043 Mass Energy Gas Filling Station sand wa de abrɛw Mass Energy Gas Filling debia nso mu abie one no second one ye ne second one kind no friend 03916 registered nurses and Ghana ban na de nyina begu fam ya mo minia ya mo bon training sen yo beda so ya kwanya we minia what nkwalai government no for ABA portal no say on applications ne omo bi e processes kwa anya omo fire ya dada nan say mo amuka say no da fuda kwa asemo ano because ena nyame ya ado mo nka to mo ya of December no nya mo pam na kofie bia enye nkola ena o ba atima mo forget mo ho o adwuma mu so otifie na wo ya hwehemu na wo adwuma mu wo ya hwehemu a na hwehemu kro na ma mo nya adwuma na wo ya na wo so wo ya na wo ba da so mo nyina wo de ba fe mu ma ya ho hin han ka na maba na we na ebirum kura shas ene na anu ayese dam president sia no se ayira na ya take no I don't know president no PR for no general secretary ya kan wa enti anya perpetual ono na ku no panyin dia o interview na obeka na sa anya part of it is labor no ya strike na obeka ya kwa anya directly related to our work ana anya dia se dia strike no be on to come o ma o nchechi na o mo nche kwa sa pastor na nya be ya 1 year e buru kwa ya yi dia o mo employ dialogue on that issue with the president. But yeah, will not be part of it. We said it at the meeting. But thinking not to go now, essential. Yes, right, in a bit, resolve those. Directly, look at yourself. Young Quackring, young. Not to understand me. May come, because one. Said they are a human that nurses for no so no. They move at the mana. Quality service, and if that affecting the quality service not they rendered to the Ghanaians, no. It will be the one. The man who can so everyone nurses and midwives also are more day. Ya to asia pa ba kra na we de afekwa de musi mu ja to. Bia ye kura mu say for fear you try be improvise aye niema na timi aboa timamufo nti no ye ka bibia amomfa na ye render na wadaro mo ye ne mo bekasa no the answer na ye NPP pro this will be or before I answer that conditions of service e wo Ghana opoku mensa time amo other party in opposition for the before you threatened strike of 5.5%. October 2020 but we were attending no more the hotel being the opposition party be the young never see members and the quality of the political party the council that 29 council members the council leader you call here say you are 15 years stand no madam prepare to answer improve upon the welfare of our members necessary to adjourn the meeting and don't see some men now Ghana for brass to say this political you will join soccer to be sure Jones or a contact that you should treat that as to me yeah anybody want to do I was Jubilee House. Any na yenhwe de be kwakosie bibie ni e Ghana nurse for encountered nurses and microphone do amona de egu hoyi afrakoma ho sa abrofu yi wo monte ase ubechire mu achira anya de wo monte ase ho de 20 ma afrakoma community hospital say bisa taxi drivers no hospital
no akwa kwaji wayaresa lab theater labor work doctors for dwene nipa ho me na nije free ni nsem wayam straight on tene na onya nije penti dan ho ahi bia ne yetua 5963 wo friend posters ban complimentary cars lamination apeso ya na wani kirem ewo king what ben eye 0205 024399 silibaje oso o Kingsley yam friend na die ne ho chia me ede amount yani yi obi a wasua bibi ya na sese ni wa enchiri ma bebo ni din kire man efiri kwa me nkosesan ye de ba mamuo no mu ebreso nyemani ewo US ho a ekire obisire yewura John Dramani yeti mayi mu ye wo say adane wo mo frɛ mo NIB mo national sales akoko fa ba akwi ba be kan kutia OSP no mo so eyoko yi rofu yi omo national service authority fa hunhunu ne ekoso enkwa adwonkwa meanwhile ye obi e na yo say wo mo ye hu adwuma omo dane huriye moja mpo mutim sia enwotwe onipa ba akono ye so oni national service no sa nipa kro no asaf onipa ba akono se ebe kan pa ero kwabana ne agi yok office of the fourth estate me eto won ho so amen na oma ya mawia mom eno so wo mo no salary akese aka ba wa bai monye isi wo konkrom wo be koni cast adwuma be science institutions ya me no kanim most of that na no ye de call Supreme Court and church mu say these state institutions are there ye bre internet me so a ye wo kasa bokọ no state institutions ya papa nyina enkeka di say they will bo omo na wo say mo ko be all the ho say nya certain wo say wo de ho ya papa responsible settle the work is done. Eti kwani dem 0201 944485 and 0554 820 910 obetumi abambi pacho odi ni bebe akase free chairman pacho intio na me admu na ho ye pa o bo adwuma ngata nyakopon ka o bo adwuma dwuma bo da na de mini do betumi abetu oda anything na obi so ye ni issue mu no no be take it up and there mother then ananum yale tete mu yenti mi pomu ko hospital mo take it am ani ye panchawa omo munye dwuma no nye issue mu no nyakopon nye dwuma nyame enka so ho pacho odi ni bebe akase free ababa we asenifo nyani ba ko pe the lion face aikofu MP na o ya de nyame adom me ho ye na so nyame adom bibi aboko nyame ogusu hirayen na sene ha ya dika aka no na oboba nso enten na okay sha yewra ma mo na manfo bi yeze na o asaka da kra because sana mo abimo kaze certain sen no kra bi ani o manu esika sema ani ni am work any baby out here ade o ye die sanka man ni dino oba no wagya o nyina na duwagya enipa ye hu ni se sika form nsase na wagya so onko na fe do susu se ye ro fori ata no no adi ani me akọ kan say on na onu no o pese o fa kwa dia na gu ba pere ni mas no na o pese o stress na za man for ye for things why kasa bokoni ade no na say men kan say zabi no pese o ye ba de me kasa gana for so obi amena ni now na abawo ya ye kwasu ye bi mu fo efa bufu anto aba no enu nsunsan so na ya start ye hunu makoma no ni ameka kasra me nya no obi nsun ka bi ni nya me nya dwuma yeah, that's it. Udini maybe I can say for you. Oboba, na menchira wadi bad man yenti. Oboba na pe mamichi o nyame ko pon kan o. Dem chi atiefo. Oboba na pe o kan te me ra ko papa. Ai. Abro pa na gana mpenifo mi bi mu. Edi wagina hwe. Zoom lion 4 o'clock mi ko prepare match. 12 o'clock, 1 o'clock. Omu ye dwuma so musika 200 cedis. Okra ye pure omu ka almost 1 year ni.
na sɛ sika kɛseɛ wei ne mpanimfoɔ bi mu agyidi na nipa brɛ wo wiase nyankopɔn ɔbɔba nyankopɔn ka ho wate yɛda se nso wobɛtumi ɛde wo deɛ aba mame nkɔ Facebook ne so na afei adwenkyerɛ a mode afa hɔ no so yɛmfa bi ɛntoa so wei si yɛfrɛ no Star Boy ɔse happy birthday boy so obi Piesie Evans ɔse senior good work yɛda se ɛna Azeman ɛnso deɛ a ɔde aba ni Azeman kyerɛ sɛ ɔde free Chronom Azeman Ventures Chronom ɔne marketing ne die ne muhwɛ ɔse yɛde nyame ase paa sɛ asantemantam afei deɛ Council of State yɛabatoɔ no ayɛ asomdwie na ɔbɔ chairman yawo owusu bimpe ɔbɔ n'aba so paa so wadi nkonim ɛwɔ saa abatoɔ no emu na wababɛyɛ Council of State member ɛde ababa se yɛkɔ akɔyi Council of State wɔ paa no otie ɔmampa yi baako bi otwa mu na anu yi a ɔno ha ne tunufo a no otie wose me yɛ futufoɔ futufoɔ a wokotu ho afo unya ɔmampani stɔbon bi a wo ka hwe onti a ɔno ofutuo ne yɛ de adeɛ ɛnkyia nkɔma Richard Kojo ɔse wasawu ɔyɛ incoming MC atwema Nwabiagya North ɔno so ne deɛ no master planner Kintampo ɔse Council of State abatoɔ no ɛwɔ se yɛtwam ɔnte asɛ sɛ yɛkɔ akɔto aba akɔyi nkurɔfoɔ ɛkutu mampanifo atimi dane ntɔkwa na mampani no kora wokɔtu no fo sɛsɛn ɛwɔ so mampani no a ne yɛde tumi le ma no ɔno ayiyi nkurɔfoɔ a ɔno no susu so ɔno ɔma adwene yɛ pɛ na ɔma bɛtu ne fo na OSP no so ɔno so wɔnya saa concept Kenneth Nana Yaw Ufuriata former finance minister age date of birth bɔne bɛn wadi ɛsi wadwane ɛwɛhwɛ ne wiase mu ha baabi ayi Ufuriata ɛwɔ yɛ wanted nti sɛ wohyia no afa ne bra bɛgye koobi sɛ wode de bɛgye deɛ yɛra ne yakopɔ ɛyi kuma wood movie ɔso wayɛ wɔ ɛyi OSP no ɔso yɛpɛ ɛyi watch de to ɛyi wokala anaasɛ hwan a bɔbukala ɔno nso ɔte ase